Warning. Stock trading hian risang ta keng tel ti hriat masak a tha. Mizo Stock Trader in kan tarlan reng hi kan clear dan ania. Mani in Thlirna siam thinang che. Global market lam clear la wing hi US futures ania darli lechan ve borvel khan itani. Darli lechan ve borvel ania. Darli lechan ve borvel khan hi din munya. A chatte chiam lo ni US future lam hi bearish lat mea chuan hi global market a thalo ni voina chuan ti khan shemasan ma second market ka in low en chuan all time high la thleng le pup mea ma khop me global factor chu ni lo phot mea ti chu han pom tlang tai la internal kan domestic lampang ani karia new si om che lo ma se shriat har khom factor ber hi chuan Europe lampai hi ne darle le chan bor khan hin din munya an hiam zel don nge la sang zel don recover don shit le har khop mai chuan Asia po hi ne Asia po voina hian a mix deuh noya Japan a tha Japan ra tha China Hong Kong a tha chuan dang hi chu an chiri deuh noi me hi hian da global market thalo ni voin khan ma second domestic market ka sang tlat me factor macro factor an puan tur hi low price lock nge chumi inflation data te po good news om don nge chu ding wel chu ei ruat na ani to mai ni chu ding wel chun Indian market din mun ka hin entai la all time high in closing a in kina po technical kan enanga chuan when market din mun ka chu han soi zau do chun nimin Qatar Thlirna khan Qatar market Thlirna khan kan soi tong khan FII data lam hi a that lo te reng nen chuan buai deuh ni FII data lam kha that lo te reng nen kan technical error a tharo puisia adeng den mun buai data a buai conflict om hian khoi nge result to technical a hian kan risk management to technical analysis atang khan kan risk management hi kan set tur ani thina chuwang chon voina pon chiang deuhin technical analysis a risk management kan set chuan hi bullish factor kha aro om tamai ni ti kha chiang deuh ron lang ani voin ka chu bank in ma roi ang deuhni resistance major resistance ka sot lang ani bank khan chu nifty mase vix ron sang le tatlat mai hi warning sign til thalo deuh chu signal chedeuh chu ron om vele bokani chuan MSCI data tang jon bullish market ti kharon tar langa future market po bullish ve a VIX ero sanga kan Indian rupee ero a niam tawa wa khop me hi thalo khop me kan Indian market hi all time high thleng ma se ngai that lo na tur thilaron lang le tatlat me VIX le Indian rupee hi that lo na pakhat ani vele tani chuan sector hi entai la auto sector thakop mai voina chuan auto sector tha realty sector metal sector ponon chuan bank hi ni bank hi 1.3% ni ma se 1.3% hian market ka choi sang khop mea chu din mun yam 50 pum point sang zo gani chacha zo gani outperform ni wena kha chuan chu din mun ya IT sector hi entala TCS wangan tani voina po TCS result wangan tani sector tang chon bullish tan pui lang te 1% bullish stock in IT sector che no full tani energy sector Reliance te pon la cha tha HDFC Bank te pon cha tha vi voina kha chuan sector tang chuan auto sector in ma hroya banking ron dom boka chu poimo deuh pahnih an tani large cap atang kan en lenga large cap atang en chuan hei Tata Motors 9% hi an airlines an hmu let wang te pawh khan theida fundamental factor an lawm ani mel ber mai chuan ei Maruti te pawh tha auto sector a chuan bank ho entaila HDFC Kotak SBI thakap mai
chuan ICC ron bonus boka a tha hi 1% hi entire large cap hian 1% move in toro khop me chuan hei TCS ka voina result ane an rin ain result kha ron chele sia khami kha tlak pui tale pop pop me chuan Reliance te bo train profit booking omna nuwa chuan omda chuan TCS ber IT sector a puipa ber an pu ber a niam taka chuan dangpon ron zui le ta du me ni zo din monia tin le play zelon baka kan rupi a niam box hi thalo kop me ni chu din monani voina stock ho po ei stock a chuan voina market local to ju Tata Motors Maruti ei bank pathum heng ho hin leu ber me ni weightage po sanga ei ho hian market norcal view ni digan thathiam tela poimo khop ei bank tel lo chuan market can all time high 80,000 kha sutlang don lo kan ti to hani ei bank ho in ron norcal zot me advance decline tang pon when market din hun ka chu bullish an tam zo ka sensex a left ya po bullish factor kha na zo ka ni Nifty daily technical weekly technical Thlirna inlo en chuan car le hi bullish harami formation na ya bullish continuation probability ane any technical tang chuan kan ti to hani wena po hei thotan an ne thotana po daily Friday kan en technical kan Thlirna pon 50-50 theni kan ti ta weekly a chuan bullish sentiment nomta chuan weekly a bullish sentiment kha azui ta ti chianga wena candle om da tang hen around bullish mai pon all time high resistance po han ne an ton tlang lo tia se no kir le dawni candle tang hen 18,000 kha te sa 18,000 chunglam tang claim profit booking haron omle te hlek ti nani ma se closing upon all time high closing chu nei thawa ma se 18,000 chunga hen closing an nei phaise chuan in 18,250 te lu chu tun kara chuan thleng thei var inarin omani ma se technical tanga chuan hei sell profit booking chu om deuh tika ron chiang view ni chunglam atanga lan na chuan mo wiki sayu yang na voina che dan chu hei hin ta ni hi 200 points some move ani voina han move na ve khopani voin chu chuan closing hi all time high kan ti la to kha all time high closing ane ya chuan indicator ho hi entire MACD apo claiming trend hi bullish trend formation ron nei chepa intersection om le cha crossover om chuan convergence om chuan hi bullish trend hi aron maintain le tura ngai ta RSI po 67 vel ta bullish ve thoni chuan tuna chuan resistance hi 18,000 hi major resistance ulan ni tawanga tun kar naktuka hian hei hi test le don nge hemi chunga hein khar don 18,000 chunga ein khar lo hi chuanin san lo pan thei to long tuna chuan 80,000 chunga closing ane ngai to ni to chuan major support a hian 17,800 a hian major support om to don ni tikhan thathiam tala sentiment hi tuna chuan bullish and hey small bullish candle angin kan pom thei inverted thamar te po anga ma se a body sale to go inverted thamar tu chuan kan pom thei lawang small bullish candle angin kan pom thei jok doni ti chuan probability a 55 ninga 45 probability kan nang chu daily tang kan thli le dan tur tani chuan 1 hour time frame hi en le tela nifty 1 hour time frame atang chuan hei bull trend line hi la follow khop me trend line thong voina pana bounce ani chiang deuin lang ani hi chuan trend line hi la maintain ai resistance line kha 18,000 resistance line at profit booking claim oma maintain thei che lawa se trend hi ala thani bullish trend ala ma nak tu a hian tlai hi test don nge ania san lama pan ne don chu probability chuan san lama la pan zel thei view ni ti kan thathiam tela chuan RSI hi the neutral tlat me MACD tang po hian
pullback signal la nei tlat ani bullish ma se 1 hour tlai chon lama pe ka chuanin last hour a khan claim profit booking om dewa so din mania so MACD bullish trend 100% bullish trend chu tar lang lo ni MACD jong point chu TM tai la point mo via so na se a trend hi bull trend hi ala maintain hi bullish sentiment chu la na ti kha han TM le ta bokila chuan hi 1 hour chart ai open na tang hian in open na tang hian hi bullish candle har open tak me dar ka khat no vela chanin chuan continue ma se a maintain thei ta lo ni chu a closing thei se chuan bull zel thenga ma se 18000 level ka chu maintain thei ta lo ni kha closing IT sector kharon nuk niam do beren lang ani Banknifty lam vo into bank liao ani all time high ein khar ni bank po chuan hei hi voina move tan ya 750 points a move ani move na ve khop me wen chu chuan hei po hi Banknifty po Banknifty chu 38,500 ta profit booking claim ron om do hei measure resistance a om to do ni resistance area to do ni hei 38,500 hi chuan measure resistance hi 38,000 kan ti khan ya ma se break chiang khap me solid khap me to chuan hei support ta ron chang to do ni 38,000 hi chuan a closing point thakop me 38,000 chunglama ai close thaya bullish breakout antani breakout resistance strong breakout a bull khop me bullish candle nan boga chuan probability apo hi lan don tani 55% 45% to chu kan thlir dan to all time high 38,000 above ai close to bank lampang chu potential thakop me tuka point global market hi a that lo via chuanin hi a reverse thaya ma se global market a that chuan US market te that chuan to po chhun zom thei via don ni na langani 1 hour chart Banknifty lam kan thlir vela thunga 1 hour chart a hian hei bull trend hi maintain thakap me a when up bull trend line trong hian breakout a resistance and suwa rồi nuk nhóm lại đâu profit booking claim chu om do ma sell strong khap mai Banknifty lam chu ma shoi ni Banknifty hian Nifty hi outperform bull market a chon outperform zia an thia ma se kumina chon ala nufol zok ta ma se tu na chon outperform to don ni na lang khop mai chu chu azia atang heron shiat thei de ulakani hei voina po lai area hin ta ni 1 hour chon hei ein hon khan breakout kha takar khat chung kha chuanin san lam kha pan na sakhop me a chu chu bank lam khan ma ron throya Nifty lam nu fol to na chungin bank lam hin ma ron throya savio ni thil makle tak mai thleng la ta FII le DII data case segment a chuan DII FII lamin an shala DII lamin an shala ti za thi an shala an panin ase market ala sang le zel thau mak takani tuten nge leyang retail trader so hian market an norang kalami ti tur khopin om to shethiam har ka shethiam to big lawe engwai market a san chan tuten nge lei FI lei box zero DI lei box zero tuten nge lei tang le ti kha zo na chu anita ni option data open interest strong alan dan chuan hi resistance le support area tu chu nak tu ka pot lai hi range to ni when I hey short covering chu om do laka bear so claim in tlan se do ni ti kan shethiam tala se bu so point lama hian on lut to thawa bear so po resistance to 18,000 hian chuan la nget do laka hi ala in chei do lek don ti ka chuan shethiam tala Banknifty lama chuan hei short covering nak khop mai Banknifty lama chuan exit na sa ni
chiang khop mai chuan bull zone entry na sa chuan resistance level hi tlai hian la awm dawn ni 3855 a hian chuan support hi 3800 awm tawh dawn ni tikhan hre thiam tai la ole khat ti zong kha tun tum Mizo Stock Trader na market thlirna kan ron nei thei chuan ya Minlo follow zel la thei ai tha hian ron bei zel kan tum dawn ni kan lawm e